Poliso muri Shema yashuka abasheja bayo abagufu n'abarengwa okugarraho businze bwanyuma y'amaju agari kurenga 3 hamwe n'ente eziri kurenga muri 3 kubagwa hamwe n'ebindi bintu bingi by'abantu biteberezebwa kuba biri by'abakama babo abayejumbiro mu kikorwa ecyo kwita makanika Wilba Atwijikire. Ebyona byaba umugombora ya Kigarama mu district ya Shema ubw'abanyabweju babantu bacuyise bitu amino bari hamuhigo gwa Karokora Peter hamwe n'abagenzi be babiri abatakamanyure mazina abari kutekatekwaho abantu bo bayejumbiro mu kwita Wilba Atwijikire wabere makanika. Abataka batari bamwe na bamwe bagambaho n'umushaki weitu bajumirire kikorwa cy'abatsigazaba. Ndiyo ninjumirira abasigazi bantu mwe twena tuzire konka abasigazi mukozese emkono yanyu mureke kurebe ebyabagenzi banyu mukarebe byabatkura misho nanishaba ngo abasigazi eminyeto nanimba shaba ngo mukozese emkono yanyu mureke kurebe byabagenzi banyu bukabatkura misho. Umushaki weitu yagambaho n'abamuha abaturage abecyaro cya Kigarama kandaba bashobora kuba takibyama abo bushuma burengesere izo mu kicekeki utereho no kugira ngo bagwerirwa kagwe banyuma y'ekikunga musha cy'abantu kudahirire cyaro cyabo abantu bagenda kongo busuma bwenyo nimbuzumerra itwa kuntukinga batwibo mukasese batukuza kuhinga tusange ibintu babyo nyokanwa kagamba amazima garugo yoba kinagenzo umusiringa sange nzu bageyerire bucyumo cyo nabakibe mpore tukizarabo hato mukurabaho bajyango nukarokora wahibare tunyontekateka nukarokora no ayibare kuriya matukuza kunanka kumanya ngo nukarokora ugumurano wito hato nanye bagenzere ntamburanyiza na munywani wanje tuyiza kureba nsanga abante matemero rutoke kana sanga abe hatari umuntu we n'abantu bona bibagenzere. Mbegambo bye Dennis Mhozi orishento cyitwa yashobora kwatungira amakuru mabi ago mwana we ukwagwiro mbatemu abatabasize kumutegera amagara atizaza shahibere n'ufuna amahoro ndebe nyecyure sumu kugira ngo Wilba bamwita kuntere kunza futere sumu bajya bamwitira umusugogo umusaro yashema na bwejo kandi waberya ahasumu nagamba no mukazi we kwa mukazi kwaje kurraho rembozi yahinduka agumiza ati banyita bayo mbantu gawe mbakunyita embereje yajemeserezo mushaki weitu okusabweju makaga cyitwa ayashanga kucuramerera kwa mani zezo shayo n'icyoka nishije wanje bijuko nazo kujanje bataka makara andire suma makete atosire ndetse ndiyo wasiye okugaruka mukurema mpura yaya murzasumu abantu batanyita mondeke tole sentere zidumusha histoire musitara magara kana n'ichinjjo naje bahereza bakuraga gacha kwa Gerard Tugume wa Sky TV agenshonga muri